Kama ni aseme jambo fulani moja kuhusu hili group alafu tuendelee. Thank you very much, Bwana Secretary General. Members of the fourth estate, we thank you very much. We are here as a Nairobi business community. I'm sure they will say Mungiki imeamuka tena, which is okay to us. But I want to assure Kenyans, and especially the people of the mountain, there's nothing called Mungiki. It was there then, now it's no more. Na hawa wamama niliona wakiongea hapo, tunajua hawajui plan ile imetengenezwa hapa, but we know the plan. Nataka kuwa wa vijana wetu in the name of Mungiki. Watoke hapa waenda Kisii, waseme Nchiko imeamuka, tena wagonge. Sisi tumekuja hapa kuassure Kenyans that Jubilee is alive. We have been members of Jubilee since then. You remember in 2017, 2018, and up to now we are still members of Jubilee. We have assured our Secretary General that we are going to the ground to make this party more vibrant, so that it can be the party of choice in the next election. This is a people's party. It's a national party. And I want to assure Kenyans that we, as Nairobi, especially Nairobi here, we shall start from here. Then we go further out of Nairobi. Hii serikali ambayo tuko nayo imetuumiza sana. And I believe it is because only that is being driven from the back. Because every drive is always a driver is at the front. Driver of a ship, driver of a car, driver of a bus, driver of a train is always at the front. But it's only this government that is being driven from the back. This is not the people's government. We don't have a government, because if you have a government, it could be caring the people and their problems at the bottom. Nobody's caring about us. Now they are selling parastatals. Why should they sell KICC, for example? Who will buy Kenya Pipeline from Mombasa to I think this is a crazy government. We cannot accept this kind of nonsense. So, because the SG has given us a lot of insight, we want to say that we are grateful and we want Kenyans. Na tunawaona hawa hii serikali. Mambo ni matatu. Mambo ni matatu, wapunguze ujinga ya kutudanganya. Because wako na uongo mingi. They are lying everywhere. Ya pili waache wizi. Lazima wapunguze wizi. Ya tatu waache kiburi. Wakiiba pesa, wasikuja kutudharau, madharau mingi, na tunawajua. Na kutudanganya, Malala for example, kukuja kutuambia ati Uhuru ndio alinunua mafuta ya 17 billion. Mwaka mzima ilisha Uhuru ndio amekumbuka alikuwa na pesa kununua mafuta. Kila kitu Uhuru, hata mayai kianguka ni Uhuru. Ala? Simoche mwenzetu naye apumzike tafadhali. Thank you very much, members, and I appreciate. Thank you so much. This lady was boy from Roysabu. Ni moyo gwo hihi na ndangihota kuriha na wahota kunyororia kana wire muciari ukonaga muciari ukonaga we hihi no ko we murathime we na ngiri ciaku 50 vengi ni kuri muciari wetagio ngiri 20 akamba guthie gukoma ecuranie ngiuma kuri ngiuma tu hamwe andu itu na tutikairage andu ona andu gwo tugecire to ni urarathimirwo gwaku we na indo ugecire ndi andu othe tuhianaine tu hamwe andu itu ni kuri mundu magana mau meri 3 4 5 muthenya umwe ni undu wa kwariririo kana ti gwa andu itu nikio ndirera andu mwona tukiuga horo wa ciana ici ndugecire tutiramenya uria turaiga kwina aciari megatagata-ini gaitu mena mathina maingi muno kana ti gwa andu itu eni na nikio ndiraigire ciana riu heo mbeca icio wewe muciari ndukarage muraini ukaheo 2,500 mwana agathie cukuru ataninite mweri agagukora ningi mucii ate oka ningi kugera bithi ni muingate undu ucio ni twaunina guku kaunti ya Kiambu ngerikia andu aitwa biteithie ndimuririkanie kaundu tondu haha twina aciari aingi ona inyu muri haha muronekana ta muri anini twina aciari angi haha kurakuru ndetire andu mweri wa Dithemba rahitukire mwathuro uguo ngira andu reke inyanjiririe mutaratara wa kwandikithia andu aitu
tunine thina uria ukoragwo mecii na giconoko kia mundu angirwara na kigiriko kinene mundu angihitia tuike ni ahuruka wa mucii na ni muwira guthiaga ni muwira hokaga gutuikite ati no wathie thibitari mwana waku kana we kana muthuri akoma kinye mieri 2 mweri wa gatatu gikinya biro ne 100 kana tigwa andu aitu riu njera ino we na account ine igite 100 cieterire murimu ni kuri hendio mundu ambagereria riu ningio mihange ngi mieru ni wocio ni wandika kandi cia harambe ni wathi gwita andu anyu ni waiga hema nja ya nyumba muone ura mugucanga mbeca nigetha mundu ime thibitari ngira andu ni tunine ithina uyu na ngiuga andu itikirai mumire ndimwandikithie ni ngumubangira kaundu kega kanginina thina uyu andu makenje kuga uyu mundu ni campaign uyu arenda kuonia andu aitu ati ngira andu uyu ndu ni tuguthondeka na nie ndihenanagia na ndiugaga undu gutari ndirandikithirie andu ngiandikithia andu ngikinya andu 300 njiriga gwita andu Kiambu ngimeroka ndimuthondekere undu wanyu magiuka stadium ya Kirigiti kihura andu magiuka marikia kwandikithio tugicoka tukimahingurira riu twina andu 300 marateithika ni kandi iria twamandikithirie etagwo Kiambu Afya kana wa Matangicare andu aitu awiteithie tunyitane na muthikiririe mwitikire kandi iyo ndire na garama hariwe we andikithie irarihwo ni governor we no ritwa riaku muciari ogone maitu nengerana ritwa riaku unengerane ria muthe na twana twaku ni kandi ya family koguo warikia kunengerana mwana angikorwo thiete cukuru kana maundu make egithumo kana Naikuru arwara eguthie thibitari Naikuru na thondeko erothie mucii we murugamirire we wa county ya Kiambu angikorwo ni muthe Mombatha biashara ciake arwarire Mombatha eguthie thibitari Mombatha arikia guthondekwo akerwo inuka tondu rito riaku ri mubango-ini wa Kiambu Afya kana wa Matangicare atiriri ndimwire andu aitu awiteithie kwe mirimu itararugamagirirwo na itarugamagirirwo ni kandi iria cia kawaida murimu wa gutengera thakame ura witagwo high blood pressure na githungu ndurarugamagirirwo ni kandi cingi na ndurugamagirirwo ni kandi iria ingi murimu wa cukari ura witagwo diabetes ndurugamagirirwo tondu witagwo mirimo ya kinduire murimu wa cancer ndurugamagirirwo kandi ino itu ya Kiambu Afya kana wa Matangicare irakurugamirira murimu wa cancer igakurugamirira murimu wa cukari igakurugamirira nginya murimu wa high blood pressure wa gutengera thakame andu aitu he gitumi gia kurega kwiyandikithia wa muthia ungikorwo mwandikitwo mwe family kuhitie kwa bahati njoru we thibitari mundu umwe wa family ucio we thibitari ahuruke wa mbere kandi ni rihite biru wa keri yarikia kuriha biru ni mwe mathina maitu maria tukoragwo twinamo guthii gucaria ngari ni ciagire goro iria cia kuhurukia mundu guthii gucaria mbeca cia guthii kuriha andu na maundu mothe ma mibango mundu ahuruka kandi iyo arikia kurihirwo biru family mukanengerwo ciringi 100 ria kubanga mibango iyo ingi tuhe mwandu itu ogwo ni kuga atiriri ati riu gutire hindi mundu angirwo ati we tondu we muthini na winyu mutire na mbeca nduguthondekwo kana gutuike ati muri ikaraga mwetereire mieri 5 nigetha mukagira mwere thibitari tondu ni wanyitirwo mutire na mbeca ni twanyitana andu aitu ngwenda kumuria tondu ni turetana rita rimwe ria muthia December mwaigua twetana witikire kumira uke wiyandikithie tugwikire mutaratara ucio tukauhinga December gikinya twahinga ndukanahingiririo nja ndukonage andu aria angi makiaria makiuga ni mateithikire na mateithikaga miaka ino ingi yothe na we na family yaku muthiaga private kuria kurihagwo mabeca mamilioni na mamilioni na nyu mutire na mbeca icio ni twanyitana andu aitu tuiguithanie nigetha tutikanacoke ningi kuga governor ndatuheire horo na njira iria yagiriire wa muthia ni horo wigi indo cia urimi tondu ithue guku ni njui turi arimi ona ithue kana ti wandu aitu guku ni nguka ndimurehere fertilizer na ndimurehere mbegu cia kuhanda
ndimwete aro haha muri nyuothe ni tukubangana mwiviri tumuitire halia fertilizer ndimuitire mbegu cia kuhanda tumurehere miti ya avocado ndimuhe mundu miti 10 mundu athia handa mucii nigetha urimi witu ukawega na mbegu citu cia fertilizer cia kuhanda cia mbembe fertilizer ya governor ndirihagwo na ndururu tuhe mwandu itu miti yaku ndukuriha nigetha wona wathie winyitirire wambiririe uhoro waku wa urimi ukorwo wina maciaro nigetha tunine ng'aragu iria turari nayo nitwanjitana andu aitu wa muthia ni atumia ndiroigire tucui ni ndiramurengere tunyitanite andu aitu ni haria mena tu haha mutire andu aguku riu tu twakigira umuthi ithe tutire haha riu tucui ndi muhero wa gacui wona waku wathie nako gavana mutaratara wakwa ni tucui tuu twaku ndakunengera umuthi tutano mubango wakwa ni ukorwo wina tucui 10 nigetha wakua tutu thutha wa ciumia ithatu kiumia gia kana ni tugagwita hana mwiviri nguongere tungi tutu ukorwo wina tucui tucui tuu 10 ri tambiriria guthie urere tucui twaku gacui karia ni ga kienyeji na already thaa ici turaria kena mweri na kiumia koguo kau ni gacui kagima tikathi kwimwe tigaguthi kuragwo ni heho ya utuku tuurera karia ni gacui ga kienyeji ndugakaheage mutu wa ngonia kaheage irio ici no muthe na rucio kuhe mai na ugekirire ndawa wona warikio guthutha thikũ ithatu gaka ni gasurvivor ni gahacura tuhe mwandu aitu no ta turia mwarerirwo na tuona kuria Murang'a na guku Kiambu na kuria kungi turia twathiaga kuria igunyu karia ni gakuria igunyu tuhe mwandu aitu koguo nduri na ngarama kau gacui thutha wa mweri ungi umwe na nuthu nikaigana kurekia matumbi tu hamwe mugacoka mukoya tucui tu 10 ni tunengerwo matumbi tukomererie matano thutha wa mieri 3 wina tucui twaku 50 turakurekeria matumbi 50 gavana no aguraga matumbi mutiri tworaga thoko maya marario ni ciana ni mo murendehagira kila tumira mvange